دما خوش ببینرین هیجا ایرو هفته نیسان 2024 روزان جه روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین دنوا روزه ده قومینه امجوره ده نوان چین داویا روزه ده بشکش ولی جای کن دما خوش ببینرین هیجا سه گرانی لحرم باکور و روشتات سوریه و هلبجارتن شهرداریان پیک به لحفت کانتونان لجنین هلبجارتن تینا آواکرن پشت ارکرنا قانون دابشکرنا ریوبری و نقشریا هلبجارتن بیشکره کرن لباکور روشلات سوریه و ایسی گلان ده 1024 هلبجارترین شهرداریان بین لدارخستن. ده هلبجارترین کو پشتی اعلان کرنا ریوبریا خوسر و اجاره یکم پیک ورنده ده هسروکین شهرداریان و اندام مجلس شهرداریان بین هلبجارتن. پشتی دیار کرنا دیروکا هلبجارتنه آمدکاری جی دست پیکرن. دوی چارچوبه لحفت کانتونین هریمی شهبا حفرین من بجفرات طبقا رقا دیرازور جزیر دست با آواکرنا لجنین هلبجارتنی هاتیه کرن. لگوری آگاهین که کمیسریا بلندا هلبجارتنی دانه، کمیسری و مجلسا گلانا دموکراتیک بهفره خباتین آواکرنا لجنین دمشینن. لجنین تین آواکرن و اجالی کمیسری ود پرورده رورن درباس کرن و پشره دست بکاری خواه بکن. یکی جا آمدکاری اندنین هلبجارتنی جی دیار کرنا هجمار شارداریانه. دروشان هاده لحرم باکور روشلاتی سوریه 121 شارداری هنه. لیلگوری ماده دیار کرنا شارداریان آیاسای هلبجارتنی و شارداری دبرچاوان را بین درباس کرن. جبو ویگی رشنویسا قانون ها دابش کرنا ایداری هاتیا آمده کرن. پشتی کو قانون جالی مجلسا گلام و هاتره کرن و هجمار شارداریان جی جنوب بیدیار کرن. لگوری آگاهین کمیسریه احتمال هیه کو هجمار شارداریان بیزیده کرن. لگوری یاسای هلبجارتنه هر وارگه که هجمار شینین و بیگیجه 10,000 و ببشارداری. لپای ریکرنا قانون کوچاولری دیدمک کرد ورد درخستن و کمیسریا بلنده هلبجارتنه جین شریا تقویم آنگو یا هلبجارتنان اشکره بکه و سرلیدانی جی بکره. بلی شارد هلبجارتن شارداریان ده به پیاده و کنگره ستار جیم و اتفاق بجداری هلبجارتنی ببین آلیان بانگل اندام او آلیگرین خواهیرن که بجداری هلبجارتنین آمادهی ببین. کمیسیونا بلند هلبجارتنان د باکور روشتاتی سوریه راگهاند گوده دیسیه گلانا ده 1024 ده هلبجارتنین شارداریان پیک به. د چارچوبه آمادکاریین درباره هلبجارتنان ده اتفاق کنگراسار و پارتی اکیتیا دموکراتیک پیده داخویانی کافپاردان. د داخویانی ده هات دیار کرن گولگور پیمانا جواکی و زاگون ریوبریا خوسر ده هلبجارتنا مجلسین شارداریان جهیلا گل و چه ببه و هاتا گوتن. امواکی پارتی اکیتیا دموکراتیک پیده و رخصنا کنگراسار درباره مکانیزمه دست نشان کرنا نامزتان و آماده کرنا لیستین هفبش ده با آرمانجا آوا کرنا شارداری یک دموکراتیک گهشتن لف کرنه. جبر پرگالا ناوندی آریجوما سوری ریوبرین خواجهی حتی بون پاشگوه کرن و پوچ کرن. لوما پیشخستنا چاندا دموکراتیک لباکور و روشتاتی سوریه خودیگرنگی که دیروکیه. دیدمکه گو آلوزی و ایریش لدیجی ریوبریا خوصر به پیش دکوین پیکانینا هلبجارتنین شارداریان دی پیشخستنا پرگالا دموکراتیک ده نشانه یا اصراره یا گو خود سپیره وینا گلان. داخویانی ده هاته دست نشان کرن گو پیده و کنگراسار بشداری هلبجارتنین سیه گلانی ببین و هاته گوتن. او جی بریا اتفاقا گو خود سپیره ریگزین شارداریین جواکی دموکراتیک اکولوژیک و آزادی آجنه. بجداربونا کنگراسار به اتفاقا پیده ره بناو خواه دی ببامیناک های کم ده هریم آمده. به ویرنگی و کنگراسار دشورشا جواکی ده گاوه کنو باویجه. گویجن به ناسنامه خواه و ریخصن خواه بجداری هلبجارتنان ببه. اتفاق جبو همو پارتی و ریخصن جواکی ین گو دخوازن بجدار ببین وکریه. امی دما هلبجارتنین آمدهی ین گو ده چه ببین ده دمکی پیش ده جهیلا ریخصن و شاقین خواه براگهینن. داویه ده او بانک هاته کرن. بانک همش بو همو اندام و آلیگرین مهیه گو بجداری هلبجارتنین آمدهی ببین. دمک شارداری هرما باکور و روشتاتی سوریه ده ببه میناکا گووین و داخوازا گلی ما بطایسینه.
بله هزین تکوشینا لدیجی نارکوتیکی د نوبرا سال 2023 و 2024 ده به هزاران ماده نارکوتیکی دست سر کردن آسایش اشکره کرد کودنوا دما بوری ده مقداره که نارکوتیکی ین هاتنه دست سر کردن هاتنه پوچ کردن. هزین آسایش یا حریم باکور و رشدات سوریه جتیر ماه 2023 حتی آدار 2024 به هزاران ماده نارکوتیکی لحریم دست سر کردن. آسایشی بیلانچو اپراسیون نارکوتیکی یا 8 ماهان اشکره کرد. لگوری وی توی 2,447,513 حبن کاپتاگونی بیتری 100 کیلوگرم حشیش هروین و زیتا کاپتاگونی جهاتیه دست سر کرن. هر وها مقدار که مزن جا آمورین بکارهنرین هجبری جهات ندیتن. پارلمانتری رهایی دم پارتی عمر اوجلان و پارێزەری بیرو حقوقی 100 سال تجرید امرالی برن روژاوا اوروپای عمر اوجلان لور داخلینی چپمنی دو گوت گریای ریکو ل امرالی تکرن اشکنجه. پارلمانتری رهایی دم پارتی عمر اوجلان و پارێزەرین بروی حقوقی 100 سالی ازگور فایقرول لکنسی اوروپای تکلداری روش شاری براپو هن هردیتن پیکانین. شانده دستپیکی گلک پیوندی بسازین اوروپایی ین لستراسبورگ چکرن. تپاین کو شانده دناوا روژه ده به کمیته پیشی گرتنال اشکنجه سیپیتی رجی هفدیتن که پیک بینه. روژا پنجشنبه جوه به سکرتریا گشتیا کنسیا اوروپایی دم پارتی را هفدیتن کوره کرنه. دوی هفدیتن دجی و روشاره برا پر روژه و سرکبه. ازگور فایکارول دجوینا چپمنی دقالا شرطو مرجین تجیدال امرالی گروگوته. بریزو جلان دبن تجیده که مطلق ده تیرا گرتنه. ام باش دزانن که تو بنگه حقوقی وی تجیده تونیه. تجید لسر اساسی بریارکی پولیتیک و ایداریه اول دجی چارسریا پرسگریکا کرد تکرنه. پارلمانتری روحایی دم پارتی عمر اوجلانجی به بیرخست که لترکی گلک پرسگریکن سیاسی و حقوقی هنو گوته. لترکی پیکانین کیفی جه حقوقی گرتیگاه گراوا امرالیه بفکرنه. مالباتاوی زیده 4 سال نکار سردانی بکه و که مالبات همو مافین مین حقوقی و قانونی هاتن غصب کرنه. عمر اوجلان به بیرخست که لت دورا جیهان تجیده که وحانینه و پرسا گلو افرو شاکول دیجی بریز اوجلان و سی حوالینوین پیراتی پیکانینه ما نه اشکنجه گره. جقبرسی پارلمانتری اوروپایی کنستانتینیوس اوستاتیوژی راگهاند که ترکیه دناوا ولاتین که معامله هری خراب لگرتیان دیگه یا اوستاتیوژی فکرین خوین لسر روشا تندرستی ریبر آپو آنی زمانو گوته. دوی بدنگی اوروپای ورشر مزار کرن و اوروپا لدجی تجدید هلوسته نشان بده. دوی زختی لترکیه بگه جبرگو ترکیه لدریه اوروپای خستیه. لوارگاه پنابران شیط رستم جودیا مغموری چالک نوبت عدالت یا جوازاتی فیزیکا ریبر اپو جالیه کما 55 و دورهات گرتن. مراسم دورگرتنا چالکی لناوند جوانان به بجداریا گل و چالکوانان پیک هات. لسر ناوی کما 54 عزیز تیمور باکشان لسر تجریدا گیرانگیری علی امرالی و هاگات. بیتری 3 سالان امتا آگاهی که جری بری خوان آگرن. ما فی هر گرتیه که هیا کو بمالبات و پارێزەرên خوره هفدیتنه پیک بینن. لی دولتا ترک ریبری ما جوی مافی بپاردهیله. پیوسته وکه جن و جوانین گلی کرد ام چالکین خواه خورتر بکن و ریبرتیا خواه فیزیکی آزاد بکن. هیجای بیرخستنیه جه 20 تیرمه 2023 و جبو آزادی فیزیکی ریبر آپو چالکیا نوبتی تیل دار خستن. چالکی ایرود روژا 274 ده به بریارداری دوام دیکه. مینا چارشمین درباز بوی جارکدن لبر آواهی نتوین یک بوی یا لجنوی چالکی یک هبو. د چالکیا با ارمانجا آزادی فیزیکا ریبر آپو پیک هاده بانگارا کرنا پرگال اشکنجه یا امرالیه هاته کرن. ام همیشه ایده شورش ام بیرتینین و ام بجنا خال بر وقت طویلین ام دقیقی کید بجن رزگرتن جبوی بیرانین شهینه. ام حمیجی ام دزانن کو اوه 25 ساله ریبری مد گرتیاد نقبینا 4 دیواره دیا.
و شهید که شهید سواش پیران فلان راستی آیدنان و شخص بیده فلان الله یادره شهید نداره شهید نامره شهید نامره شهید نامره. بالفرین بیمروفین دولت ترکیه داگر کرد دو جاران دورا شارباجار یا پارێزگا سلێمانیە بۆمباردومان کرد. عێرش di saetên êvarê de li ser herêma sivîlan ya şarbajar ya parêzga Silêmaniyê pêk hat. Qaymoqamê navçeya şarbajar Kemara Hesen derbarê bombabaranê de got, di bombabarana destpêkê de xaniyek vala li gundê girnegiraş ya hata armançkirin. Hesen diyar kir ku di êrişê de ti ziyanên canî pêk nehatine, tenê ziyanên maddî rûdane, êrişa duyemîn jê li daristana têje û şîlanê yên devera şarbajar pêk hat. Bi bombabaranê de ziyanên maddî û jîngehî çêbûn. Laliyeke din balafirên şeriyên dewleta Tirkiye dagir ker, girê Kurtekê yê li binarê Qendîlê jî bombarduman kir. Hate hînbûn ku di encama bombabaranê de jinek birîndar bûye. Endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan diyar kir ku divê herkes di asta seferberiyê de xwe amade bike û beşdarê vê pêvajoya nû ya berxwedanî bibe û got ji bo ku desthilatdariya xwe bidomînin şer êrîş zext û zoldariya wê pêk bînin divê em di vê êrişa dawiya gengaz de faşîzma AKP MHP bifatisînin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan beşdarî bernameya televizyona medya heberê bû û tecrîda li Îmraliyê pêngava azadiyê ya li hemberî vêyekê nirxand. Nirxandina Duran Kalkan bi vî rengî ye. Ev 37 mehintu agahî ji rêbera Apotûnê ye. Divê em vê rewşê tenê wekî kiryarên dewleta Tirk a AKP û MHP nebînin. Belê berpirsiyartiya vêyekê dikin lê saziyên din jî ji vêyekê berpirsiyar in. Divê em her roj tê bikoşin û her Kurdek di nava çalakiyan de be. Duran Kalkan diyar kir ku dewleta Tirk ji bo desthilatdariya xwe bidomîne û êrîş bike û got divê herkes xwe di asta seferberiyê de amade bike û domand. Yekemîn tişta ku divê AKP bike ew ku îstîfa bike. Duwarê leşkerî û siyasî de insiyatîv wan dakir û derbeyek xwar. Ji bo ku desthilatdariya xwe bidomîne, şer êrîş, zext û zordariyê pêk tîne. Divê em divê êrîşa dawiya gengaz de faşîzma AKP MHP bifatisînin. Divê herkes di asta seferberiyê de xwe amade bike û beşdarî vê pêvajoya nû ya berxwedanê bibe. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan diyar kir ku projeya wan çareseriya konfederalîzma demokratîk e û banka gelkîrû got. Em li dijî şerên bercewendî parêz emperyalîst dagirkerî û qirkirinê ne. Li gorî me projeya çareseriya têkildarî xweseriya demokratîk konfederalîzma demokratîk e. Bila gelrê nedin dewleta yekparêz, diktatorê netew dewletparêz û zilimkar. Ji bo avakirina konfederalîzma rojhilata navîn a demokratîk û yekîtiya demokratîk a gelên rojhilata navîn bi hemû hêzan re heta ji me tê em ê tê bikuşin. Pisporê Karûbarên Leşkerî û Sekreterê Berê yê Wezareta Pêşmergeyan Cebariya Werê ragihand ku beriya yasa û distûrê parastina sinûrên erkê hikûmeta Iraqê û got şerê Tirkiye dixwaze li gel PKK bike ne di bercewendiyên Iraqê de ye divê Kurd aliyê aştiyê bin pirzgirêka ku di navbera PKK û Tirkiye de hey li ser mêzê bi guftugûyê were çareserkirin. Dewleta Tirka dagirker amadekariye dike ku divê havînê de bi hevkariya pedekê bi operasyoneke berfereh êrişî herêma Garê ya Başûrê Kurdistanê bike. Her wiha dixwaze hikûmeta Iraqê jî bixe nava vê plana şer. Ji bo vê jî dewleta Tirka dagirker bi hevkarên xwe ve di nava hewildanan de ne. Sekreterê Berê yê Wezareta Pêşmerge û Pisporê Karûbarên Leşkerî Cebariya Wer derbarê êriş û dagirkeriya dewleta Tirk û pedekê ya li ser axa Başûrê Kurdistanê axivî. Cebariya Wer diyar kir ku biriya yasa û destûrê parastina sînûran erka hikûmeta Iraqê ye wiha got. Iraq nikariya sînûrên xwe kontrol bike. Ji ber ku hêzên li sînûr tinavend û barageh nînin,
نکاریا هزین خوال لسینور عراق ترکیه بجی بکه. پشتی هفدیتن دنابرا شاندین عراق و ترکیه ده. هتا نها تنیشانه که عراق و بکه بشارکینت برجواندین و ده. در نکتیه هوله. یاور آنی زمان که جسالا نوتی و هتا نها گلک اپراسیون هاتنه پیکانین و ها دوماند. به تایبت اپراسیون کوبنا و 5 کلیت ده سال 2019 ده به ریا هوایی و بجهای دست پیگیری هینه بردوامه. هر وها شرط و مرجین لناوا ترکیه ند برجواندی آکپه ده. آشکره یک کو سیاست آکپه جی دست پیکه و غلط بو. روشانه ها یا آکپه ده بکو جبو پیکانین اپراسیونه آلیکاریا حکومت ترکیه نکه. پسپور کارو بارن لشکری جابار یاور دازانین کدوه کرد آلین آشتیه بن. برسکره که کدنابرا پککه و ترکیه دهی لسرماسه به گفتگو یاور چاره سرکرن نبشر. شنین هریما باکور و روشتات سوریه شهیدین مها آداری و نیسان یند سال و جهن جداد شهید بونه ببیرانین. ده سالوگرا بیرانینا شهید عزیز عرب ده شهید المهن آدار و نیسانه ین لهرمه ده جهو دمین جداد شهید بونه هاتم ببیرانین. شهید عزیز عرب 17 نیسان 1985 شهید بو. شهید عزیز بو یکمین شهید عرب ده ناوا تفگرا آزادی کردستانی ده. ده سالوگرا 38مین آشهادتا شهید عزیز عرب ده او 27 شهیدین دن لباشار حسکه هاتم ببیرانین. ده مراسم ده اندامی مجلس مالبات شهیدان آحسکه بشار کش برخوادان فداکاریا گلی هرمه جبو پاراستنا اولهی و تکبرنا پلان دولت ترکا داگر کرد سلاف کرد. لنافچه تلبراک و شداده ین همان کانتونیجی بدون مراسم جدا شینیان شهید عزیز عرب بیرانی. به همان بونه لکانتون رقایجی مراسم بیرانینی هاتن لدار خستن. ما حد فرق بين كردي وعربي رغم كل الصعوبات هذه خصوصيات شخصية ثورية. بشداران دست نشان کرد که پیوسته به فکر آزاد و تبلیغونا لناوا حزب سوریا دموکراتیک قصده دستکفتین شهیدان بین پاراستن. بریبنرین هجاری به بریا خواسر را گهاند کو پروپاگاندا این کوری به بریا خواسر پنابرین سوریه جهرمین خو دردخینه درواند اوگات حکومت عراقی پنابران ده هرمین مره درباسی سوریه دیکه. ایرو کمک پنابرین درس نورکری گهشتن سوریه حکومت عراقی او دربازی هرمین باکور و روشتات سوریه کرن داکو پشتره بچن هرمین کو جه کوچبر بونه. جبرکو او پنابر ده هرمین باکور و روشتات سوریه را درباز دبن لسر مدیا دیجیتال هاته بلاف کرن کو ریبریا خواسر پنابران جه هرمین خو دردخه. تکیلداری وان پروپاگاندیان دایره راگاندن یا ریبریا خواسر باکور و روشتات سوریه داخلونه دو گات او آگاهین تنه بلاف کرن شاشن او گوتنین دوری راستیه نه. بوان گوتن و پروپاگاندیان دخوازن فتنه دنابرا پیکاتین هرمی ده چیکن. حکومت عراقی و در روزین پیش دژی بیتر سوریاییان درس نوروی بکه جبر وی که جه امی جوان بگینن هرمین وانیین جه کوچبر بونه. ایروش بو سوریاییان روزک دیروکی بریان ها به 78 سالان در روزک وکه ایرو ده لشکری داوی فرانسیج جخاکا سوریه هاتن درخواستن ده دما پیروزباهیین روشه ده لسویدا یه خلکی برتک نشان حکمت شامی دان دما شانده که حکمت شامی خواست درباسی حریم ببه ریلوان هاتا گرتن. هر سال 17 نیسانی خلک سوری و بتایبت آلیگرین حکومت شامی ججنا جلاء آنگو درخستنای داوی پیروز دکن. هیکلداری مجاری بسبه پارتی انگریدای حکومت شامی بری خودان پارزگاه سویدای و خواستن لگورستان سلطان باشا الاطرش جشن جلای پیروز بکن. خو پیشاندیرین سویدای درکتن و ری لبر وان کسان گردن. خو پیشاندیران بری خودان گورستانی لور میتینگ کردار خستن. د میتینگ ده بانگا پیک آنینا بریارا 2254 و بردانا گرتیان کرن. هیجای گوتنه 17 نیسان 1946 لشکری هری داوی فرنسی جخاکا سوریه هاته درخستن لحریم افروش وکه جشن جلاء تی پیروز کرن.
لهرما بيتشك جي هيزن حكومة شامي وچتين دولة تركا داگركر نافندين هف دان برتوبان نافندا جافديريا ما في مروفان آسوريا راغهاند كوچتين فتح المبين بچكين جران جين هيزن حكومة شامي لباكوري لاصقية توباران كرن ده انجام ده سيلشكرين حكومة شامي هاتن كشتن لرخوه سياسة ارمانش کرنا کسان و کشتن وان لهرمین حکومت شامی زیده دبه. چکدارین ناس لباجار دوما یه شامی عربیه که هزین حکومت شامی گل باران کر. چافدیریا سوری اشکره کر کود انجامی ده اسفرک و لشکرک حکومت شامی هات کشتن. ایرو لجرتیگاه سنجانیا انقره رونشتنا بریاری یا دوزا کوبانه لدور کت لدارکت او روشا جرتیان هاته نرخاندن ده رونشتنی ده کس نهاته بردان او بریارا دواما جرتنا سیاست مداران هاته داین سیاست مدارین کو پاراستنا خواه کرن گوتن او 4 سالن لسر بانگا دستراتا فاشیزم AKP و MHP تینه دارزاندر او دیلگرتینه جبو گوتنین داوی بینه گوتن او بریار بداین دوست تادوق 16 کلانه هاته کرن. ایرو لگرتیگاه سینجانیا انقرای رونشتنا بریاری دوزا کوبانی لدارکت و روشا گرتنیا گرتیان هاتن رخاندن. هف سروکین گشتین پارتیا دموکراتیکا گلان هدپین بریجی دنافده هفده جی گرتی بگشتی 108 کس جبر شرمزار کرنا ایریشین داعشین لسر کوبانی تین دارزاندن. هف سروکی گشتی هدپی بری صلاح الدین دمیرتاش و هن سیاست مدارین دن بریا پرگالا دنگو دیمن بشتار بون. هاتراغاندن 13 سیاست مدارین کو گلتن کشانناک صباحتون جل عائله آکات آتا و فیگن yüksek dağ dınavda tevli danışini nebune. Siyaset medarın ku parastın ahwakirin anine zaman او 4 salın lisserban gadestlata AKP MHP jiber fikrin xwe têne darzandin û dîl girtîne. Heruha siyaset medaran bangên xwe yên ji bo şermezarkirina êrişên Daişîn li dijî Kobanî bi bîr xistin û gotin. Cezakirina me ya kesên ku bangekî wiha demokratîk kirî, dehaman demê de wê bibe xelatkirina Daişê. Ev dehaman demê de peywera we ye, lê di dozên wiha de hertim gotina dawî dîrok dibêje. Herî dawî, siyasetmedar Salaheddin Demirtaş yê mafê axaftinê girt, tenê du hevok anî ziman û got. Daxwazeke min a axaftinê nîne, ez azadiya hemû hevalan dixwazim. Dozgerê ku mutalaaya xwe pêşkêş kir, bi hinceta ku delîlên şînberiyên gumanbariyê sûc a xurt hene, xwestê biryara dewama girtina siyasetmedaran bêdayîn. Dirûniştina daha spayîn ku biryar were eşkere kirin de, şandeya dadgehê biryar zabû wê di dîrokekî din de biryar were dayîn. Lê biryara dewama girtina siyasetmedaran hate dayîn. Hatiraghand rûniştin ji bo gotinên zawî bên gotin û biryar bê dayîn taloqê 16 Gulanê hat kirin. ایرو سرسالا ازدیان آنگو جشنا چهارشنبه سور چهارشنبه سری نیسانه یه به وی بونه خلک هریما باکور و رشتات سوریه به دلسوزی و بدلک گرم شاهیر دار خستن ده شاهیان ده پیامات تکوشین و برخودان هات داین. ایرو جشن سرسالا دسپیکا اولا زلالا ایرو سرسالا میا نشانا اولا میا evder şehbaye dibin duruşma izidati nasnameye çande dîrok û berxwedane cejna çarşemba sor li we pîroz dikin. Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê û Yekîtiya Jinên Êzîdiyên Rojava li şehba cejna çarşemba sor pîroz kirin. Gelek şêneyên şehba û koçberên Efrînê jî bi civaka xwe ya Êzîdî re şahî pîroz kirin. Li ser vika şahiyê wateya çarşema sor hate şîrovekirin û ev peyam hate dayîn.
ام وی جشنی بکن جشن آزادیا فیزیکی یا ریبراپو و رزگار کرنا همو ازیدیان جدستین چتین هوف انتعشه. پشترا کومن هنری بر همین خو پیشکش کرنه. لحل بیل قادا کره شهیدان آهریم شق فیجی شاهیک ببونه روژه هاتر لاستن. لور هفسر و کاتبگرا جواکا دموکراتیک غریب حس و آخوی و جشن چارشم ماسور پیروز کرده. ناواروکا وی چارشمی کهون ناواروکا کی دیروکی گله کی کوره جی گروپن ترور جی کسن و گروپن خاین هاراستیه او ریبر آبوه لورا بنابه و حمیا وی جشن چارشم ماسور لریبر آبو هم پیروز و مبارک دکن. پشتر زاروک و جوان ازیدی سرودین اولی کوتن و گوبند هات گراندنه. لنافچه عمودجی ازیدی تفیشینی و اندامن سازی و دزگه رببریا خسر کمبون و چارش ماسور پیروز کرنه. افدرجي نافچه تربسبية لفرجي نونر وشيخ عشير عرب وبارتيين سياسي تبلي بيروز باهي بون وچاشما سري نيساني بجواكا ازدير بيروز كرن. ارتشا ترکیه کرد ایدشین خوین دسپیکا سالی ده زیانه که مزن گهاند بنسازیا پیدوین جیانین لحرمی ناوندن الکتریکی جی یک جوان جین هری زده زیان دیتی بوی بو لکانتونا جزری جودکار جبو بیرین خواه ین آوه بدن خبداندن لربازه که آلترناتیو دیگرن جودکار جبر نبونا سوتمنیه انرژیا روشه جخوره وکه ریا چارسریه دبینن نوچه گانیم محمد بادلی و حوالی می قمروان محمود عیسا رادکینن. پشتی ایریشین باویین لسر هریمه کوبونه سدمان نبونا سوتمنیه جودکارین هریما جزیره روش آوای کردستانی وکه الترناتیفه که دست بدانینا سیستما انرژیا روژه لسر بیرین خوا کرنه. آپی برکات یکش جودکارین باجاری عمودیه و ای سال سیستما انرژیا روژه لسر بیرا خوا یا کو بیتری 405 دولم لبرهاتی چاندن دانیه. برکات دبیجه و جبر نبونا سوتمنیه و بهابونا پیدوین جنتوران سیستما انرژیا روژه لسر بیرا خودانیه. مثلا جنبونا محروقاتش از في مشروعات بنفذينهم وطبعا مشروع ناجح ومشروع باقجيه مشروع عليه مكلفه بس مشروع كي ناجح يعني مشروع كي ناجح يعني وهذا بيعمل ايران ما بكون زراعتها خد كشت صيفيه خوشي وشتويه خوشي تفیلی چونا زیده یا دانینا سیستما انرژیا روژه جبو خبتاندنا بیرین چاندنیه لیل گوری آپی برکات دیسا جی جلی چونا موتورین مازوتی و نپیدا کرنا سوتمنی و تعمیر کرنا وان چیتره والله بلد جشس بنجاح حيا يعني عمليات دقيقة هنا هذه حسبان دولار حفتي چه؟ حفتي $1000 تكلفة يقل كسن قارديني يعني برا بينش حب 6 حب منطقة 10 حب قارب دينجي ولا كسن قاردينه اما شوعي وتنفيذها ولا كسن قاردينه القوري مقرق ريبربري او مساعدين عالمي بك مساعدين بك سرق اقساطها بدماء سرق اقساطها مرقى السلطان بها
ومساله كي صار الضغط صار خوي يسفك بكن مساله محروقاتها وامش بي مرتاح بن بس صار بين ساله مثلا مر تقسيط دابان عمه بفوائد جران وعدا بخوض مساعده بكن بکارانینا انرژیا روژه آلترناتیفک پاقی جدون داره و حوالی جنگهیه ریوبریا جنگهیا کانتونا حسکی جی لسروی مجاری و هاد بیجه بکارانینا انرژیا روژه جالیه جوتکاران گاوک پر باش دا آلیه پارسنا جنگه دیه ام گاوه گل کی باش دبینن شخو ام کار آنینا انرژیا رو که ام دبینن و ج استراتژی پاراستنا جنگه هش قریجش بوت جنگه ها خو بپاریزه لازم ام وی گاوه باویجن و ام جوک دستای جنگه ام وی گاوه پیروز دکن و ملتی خوشی وان تشجیع دکن جبو کار آنینا اف انرژیا رو که هریما جزیره روش آوای کردستانی وکه سلکا خوارنه یا سوریه تیناس کرن. لگوری دسته یا چاندنیه یا هریما باکور و رجلات سوریه ای سال نزی 5 میلیون هکتار بچاندنا برهمن استراتیجیک این جور بجور وکه گنم، جه، بمبو و برهمن خوجاهی هاتیه چاندن. نوچین ما بداوی بون هر شاد بختار